Okay Leute, da sind wir schon wieder beim Rumpeln. Ich habe mir wieder mal meine Augen abgeschmiert. Und leider schlechte Tradition bei Seitenstrike. Aber wir waren beim Bombardieren. Denn wir rennen nicht da durch. Маневр готов! Und ihr Panzerlein seid ihr bereit? Denn ich fahre jetzt Dorf hin da um mich. Wäre möglich. Oder mittendurch. Aber wahrscheinlich haben die Minen, oder? Mit die vermuten. Батарея к бою готова. Aber die verzagen. Die Granaten lösen das Problem. Ja gut. Den Autouniform geschossen. Маневр готов! Ja, nicht die Buben. Da rosten, okay? Батарея к бою готова. Ja, Achtung, die Panzerfaust. Маневр готов! Есть атаковать цель! Ihr Kameraden. К бою! Выдвигаемся! So wie der Depp oder die Dodori. Есть атаковать цель! Приказа. Маневр готов! Вижу цель! Приказ понял, товарищ командующий. So, mein T34. 33 Kills geschluckt. Oh Baby, marsch zurück. Жду приказа. Da war ich wieder ein bisschen haarig. Маневр готов! Есть. Bumm, um da. Артиллеристы Нас готовы. подбили! Ja gut, hier ist Schrott, gell? Экипаж к бою! Танкисты на связи! Давайте Экипаж бежим к тут. бою! Der T34 gegen den Rest der Welt. Вижу цель! Артиллеристы готовы. Маневр готов! Батарея к бою готова. Экипаж к бою! Und? Ja, aber nicht verpisst er sich. Танкисты на связи! Приказ понял, Freunde, товарищ war командующий. Pasch. Wir erobern. Пехота готова. Бегом. Жду приказа. Батарея к бою готова. Бою. Ich weiß nicht. Mit der Katjuschka Dummi. К маневру готов! Oder gleich mal das mit den Panzer. Поехали! Wer ist das? Der Mörser-Depp, natürlich. Батарея к бою готова. К маневру готов! Есть.
Okay, ist Russen nicht verzagen. Товарищ командир. Wir packen um. Точно, вас, товарищ командующий. К маневру готов! Есть. So, die packt mir jetzt. Geht die Sieg. Саперы Ging ganz ждут gut. приказа, товарищ командир. Weil dann kann ich es unter Beschuss nicht mehr. Жду дальнейших указаний. Weil er sucht mir. Wenn er durch vier rennt. Weil seine Bombe hat auch noch, gell? Und ich glaube, die löse ich durch eine bestimmte Aktion aus. Пехота Das ist eine Katuschka. готова. Oder um Entdeckung. Вот так. Танкисты на связи! Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Жду приказа. So, jetzt nicht die Bombe schon aus. Пехота готова, товарищ командующий. Der Submaschinengunner. Артиллеристы готовы. Танкисты на связи! Mit der Bandito. Der rennt mal auf den Sturm. Батарея к бою готова. Танкисты на связи! Есть атаковать цель! Und Luxi, wie schaut aus? Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов! Der fix. Wollte das eigentlich mit die Panzerwahlschützen. Вижу цель! Танкисты на связи! Aber bumm, Durchbruch. Саперы ждут приказа. Будет как К маневру готов! Auch das jetzt geht, die schafft er. Wenn die schnell ist. Пехота готова. Есть. Танкисты на связи! So, jetzt sitzt ihr mit der Flanken, gell? Aber die Schlinge zog dich enger. Für die Nazis. Da sind wir seine Munition. Есть. Blut die verballern. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Da rennt er mit dem Bunker ab. Жду приказа. Понял. На родину! Пехота готова. Пусти быстрее! Hält er die ballern fleißig. Und die haben, wie viel Munition haben die? Was hat Männer?
Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Саперы ждут приказа. Прямо никто mehr. новенький. Артиллеристы готовы. Танкисты на связи. Саперы ждут приказа, товарищ Будет как командующий. новенький. Ja, meine Munition, die geht zur Neige. Артиллеристы готовы. Есть. Поехали. Пехота готова, товарищ командующий. Танкисты на Mit den связи. Trüppchen da rum hat. Mit Angreifer. Aber schlecht, oder? Wenn ihr die da hinten hat. Пехота готова, товарищ командующий. Бегом. Пехота готова. Так точно. На родину! Помоги быстрее! Ja, das ist Bunker. Aber schlecht, oder? Wenn die hieß. Товарищ командир, жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ Bleiben wir командир. dumm. Weil der Nachschub oder liegt da hinten. Da drüben hätte das, gell? Саперы ждут приказа, товарищ командующий. Pass auf, die Damen. Die schickst du mal. Schickst mal durch. Пехота готова, товарищ командующий. Так точно. Und mal, wie schaut denn aus? Hat er was? Пехота готова, товарищ командующий. Сейчас. Махорки бы. Minen? Scheinbar gar nicht. Пехота готова, товарищ командующий. Ja, pass auf, wie weit kommt ihr? На родину! Пехота готова, товарищ командующий. Ja, man rennt ein bisschen umeinander. Быстрее! Also, bumm, die Brücke ist sie. Da die Song. Есть. Ja gut, das war der Parkprofi, gell? Да, начальник. Pass auf, die Damen da. Die wollen mit um mich. Пехота готова. Und der Knabe steht noch. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Есть. Freunde, packt zusammen. Wir ziehen um. Aber meine auch noch mal sagt, sie läuft noch. Саперы ждут приказа, товарищ командующий. К маневру готов. Бегом. Und dann kommt das, wer ist doch. К маневру готов. Экипаж к бою. Könnte sein, dass sie versuchen. Батарея к бою готова.
150. Есть атаковать цель. Wie blöd ist auch jede Menge Panzerwahl schießt. Есть атаковать цель. Aber warum? Es gibt den Massaker. Вижу цель. Приказ понял, товарищ командующий. Ja, Bruder, hat er noch was? Schaut das aus? К маневру готов. Ja gut, 2 Panzer sind flöten gegangen. Bei der Masse. Пехота готова, товарищ командующий. Die Antitank. Артиллеристы готовы. К маневру готов. Батарея к бою готова. Есть. Довезем. Diese Herrschaften da. Packen wir die Kanone aus. Вот так. Есть. Батарея к бою готова. Also ich trifft, gell? Ein Feind nicht. Aber da macht Bumm. К Und dann war er маневру gut. готов. Bedeuten, wir säubern. Есть атаковать цель. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К Есть. маневру готов. Der muss als erstes fallen. Der Panzerwahlschütze. Dieser Lümmel. Выдвигаемся. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. К маневру готов. Поехали. Der Meterwart behaupten, wir sind in der Reichweite. Вот так. Wenn er so schießt. Батарея к бою готова. Und von da aus treffe ich dich um. Nicht ernst? Есть. Oh, scheiße. Die Umpackerei, gell? Жду приказа. Пехота готова, товарищ командующий. Ja gut, da geht nichts. Oder auf der Seite. Ist irgendwie kompliziert. Oder möchte da hinten die Kartuschka nicht hauen? Пехота готова, товарищ командующий. Батарея к бою Meine готова. Batterie, wie schaut denn aus? Да. Gut, schieb mich um. Allerdings wird die speichern.
Вот так вот. Есть. Камон, load up. Довезем. Довезем куда надо. Жду приказа. Ja, Freunde. Jetzt immer richtig. Und? Er steht immer. Weil die Socken kaputt.